बिटिआर गोरोबथानि हेंथा खालामनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव केस होनाय सुबुंफोरनि बेरेखा गसाइगाव दख'रा एबसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। बिटिआर गोरोबथानि हेंथा खालामनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव केस होनाय पिआइएल आरो हेंथा खालामग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगायाव मिरु एबसुनि बिथोन बायदि मोनफ्रोमबो दख'रायाव पेटिशन पेपार आरो हेंथा खालामग्राफोरनि मुसुखा सावनाय हाबाफारि मावफुंनाय बायदि गसाइगाव दख'रा एबसुआबो मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मुसुखा सावनाय सुबुंफोरनि गेजेराव गाहायाव होनाय मुंफोरनि सुबुंफोरखौ मुसुखा खालामनानै सावनायखौ नुनो मोननाय जादों। सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि एक्स एमपि, चन्दन ब्रह्म एक्स मिनिस्टार, खाम्फा बरगयारी एक्स डिपुटि चिफ बिटिसि, हितेश बसुमतारी एक्स एमएलए आरो बड' राइटार्स एकाडेमि। आरो बे हाबाफारिनि उनावबो जाय सुबुंफोरा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै होनाय केसखौ बोखारना लायाब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लामा लानाय जागोन होननानै मोनथिहोबावदों। नाथाय दिनै सहि होनायनि एगेन्स्टैनो नोंथांमोना बाव सोमावसारनायाव बाहागो लाफिनदों बेनि खारना मा? खारना जों बुजियाखैमोन, मोनथियामोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि जे बे प्रतिबाद दिबस, बे प्रतिबाद दिबसआव जोङो बे क्लियारिफिकेसनखौ होनो थाखाय फैनाय जादों। आरो क्लियारिफिकेसना मारै होनना बुङोबा जोंखौ जेला बे सहिखौ लायो, आं तुलसिबिल गामिनि गावबुरा नालाय, बे हिसाबै बे 2012 सनाव जे जोंहा साम्प्रदायिक मोनसे दाङा जादोंमोन, बे दाङायाव गोबां खहा जालांदों, जोंनि गामिया सावजाजोबदों। दा बे खहा जानायनि जाहाथे कम्पेनसेसनखौ मोननो हायो बेनि बेब'स्थानि थाखाय केस होनो सहि बिदों। आरो बे नामखौ आं थिग मिथिया, बे समाव आं सोंनायाव बिनय होननानै बुंना लादों बे। आरो 3 टाइम फैदों बिसोर। लास्टआव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बिथाङा फैनानै बिथाङाबो बिदिनो बायदिसिना होनबाय, बे जनानै थानानैथ' मोना कम्पेनसेसनखौ, केस होनांगोन। ओंखायनो बे सहिखौ बाव हरदो, नोंसोरनि कम्पेनसेसननि बेब'स्थायाबो जागोन आरो ओमफ्राय बे गामि दानख'नाय मानाय बेबायदियाबो रेहाय मोनगोन, बेबायदि होननानै सहिखौ होनाय जादों। नोंथांमोनखौसो बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टैहाय सहि होनाय जादोंमोन। बै सहि होनाय पेपाराव जेन'बा नोंथांमोना मानि थाखाय सहि होदों बिनि जेबो लिरनाय दंना गैयामोन? बे दङ, जेमन बे केस होनो होननानै होदों। नैबे लेखाखौ आंनो होलांदों, आं बे लेखाखौ आं मोनगोन नामा होननानै, नैबे लेखा। दा खिन्थु बेनो आरो 2 फाथा दंबावो उनथिंजाय, बेयावसो सहिखौ लादों। ओमफ्राय बे लेखाखौ मोनगोन नामा होननानै बुंनायाव आं बे लेखाखौ होलांदों बिसोर आंनो। लांदां कागज माने माबा लिरनाय दंमोन गोजौआव, आंहा थिग खेल गैला। बे लेखाखौ आंनो होआखै, जेराव सहि लादों। खिन्थु नैबे लेखाखौ होलांबाय, केसनि नालाय। बे सहि होनायखौ नोंथांनो मा खोन्थायाखै नामा जे केस होनाय जागोन होननानै? केस होनाय जागोन होननानै, बे केसआथ' बेखौनो देखायबाय नालाय, केस होनाय जासिगोन। आरो आंबो गोजोनबाय, जेनेबा जों कम्पेनसेसनखौ मोनसिगोन। काहा 2012नि भिक्टिम, दा दिनै बे बेब'स्थाखौ लानो नागिरदोंबा, केस होआबा मोनाबा, केस होनो थाखाय आं बे सहिखौ होनाय जादों। आरो जुदि मोनो होननानै कम्पेनसेसनखौ। আজি যে ইয়াত প্ৰগ্ৰাম হ'ল যে যোৱা 17 তাৰিখ মাহত মানে কয়েকজন ব্যক্তিসকলে সানসুমা খুংগুৰ মানে ডাঙৰীয়াৰ লিটত মানে 2020-27 জানুৱাৰীত যে শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল, এই বিটিআৰ একৰ্ড মানে বিটিআৰ একৰ্ডটো মানে ইয়াত মানে সানসুমা খুংগুৰ বসুমতাৰী মানে বিটিআৰ একৰ্ড হিচাপে এইটো যোৱা 17 তাৰিখত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেছ দিছিলে। এইটো মানে সহ্য নকৰিবলৈ সানসুমা খুংগুৰে মানে কেছটো দিয়া হ'ল। কিন্তু এই এগেইনষ্টত আমি আজি প্ৰগ্ৰামটো কাৰ্যসূচীটো আজি কৰিছিল সানসুমা খুংগুৰ বা চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্ফা বৰগয়াৰী আৰু বহুত মানে বড' ৰাইটাৰ একাডেমি লৈ পেলাই ইয়াত 94 যে ব্যক্তিসকলে ইয়াত কেছ দিয়া হ'ল বিটিআৰ একৰ্ড এগেইনষ্টত। এইটো আমি ইয়াৰ এগেইনষ্টত আমি আজি প্ৰগ্ৰামটো কৰিছিলোঁ। বিটিআর চুক্তিটো নামানে এনেকৈ কেছ দিছে। বিটিআর চুক্তি নামানিবলৈ এইটো কেছ দিয়া হ'ল। কিন্তু কি কাৰণত এইটো বিটিআৰ একৰ্ডটো মানি লোৱা নাই এইটো সানসুমা খুংগুৰেহে জানে। আৰু সানসুমা খুংগুৰ মই মানে ইয়াত মানে মানে মানে
ৱাৰ্ণিং দিছিলে মানে আগতে ৱাৰ্ণিং দিছিলে আজিও দিছিলে যে নেক্সট টাইমত যদি এনেকুৱা যদি কৰি থাকিলে চানচুমা খুংগুৰীৰ ওপৰত মই ষ্ট্ৰংলি একশ্যন ল'ব আৰু এই যে PIL কৰিছিলে এইটো উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে আমি চানচুমা খুংগুৰীক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ এইটো বিৰোধিতা কৰা কিহৰ কাৰণে তেওঁ এইটো বিৰোধিতা কৰি আছে BTR ৰেকৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে কি তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো কি বুলি ভাবে? এইটো মানে চানচুমা খুংগুৰ লিডত এনেকুৱা যে কেছ ফাইল কৰিছিলে এইটো মানে চানচুমা খুংগুৰ মানে এতিয়া মানে BTR ৰেকৰ্ডত যিমানখিনি যে দফা আছিলে এই দফাকো মানি ল'ব নালাগে বুলি কৈছিল। মানে ইয়াত চানচুমা খুংগুৰ মানে সন্তুষ্ট হোৱা নাই। কি কাৰণে সন্তুষ্ট হোৱা নাই এইটো চানচুমা খুংগুৰহে মানে নিজে মানে বুজিব লাগিবই। আৰু এই একত মৰ্মে কি দফা হৈছিল এই দফাটো এতিয়ালৈকে মানে ক্লজটো মানে এতিয়ালৈকে মানে ৰূপায়ণ হোৱা নাই। হ'ব আস্তে আস্তে ৰূপায়ণ হোৱাৰ পিছত মানে এই কেছটো মানে এই দফাটো মানে কমপ্লিট হ'লে আমাৰ বড়ো সকলত বা BTR সকলত উন্নতি হ'ব। কিন্তু চানচুমা খুংগুৰ এইটো মানি লোৱা নাই। কি কাৰণে মানি লোৱা নাই এইটো মানে অতি সোনকালে চানচুমা খুংগুৰ ৰিপ্লাই দিব লাগিবই।